Kung tubagin gipangita, you came into the right place because I'll be answering to you the question about unsay mahitabo sa mga tao nga dili ka koopera, dili ka participate sa atoang rehab programs. Alright? Because lately manggod no daghan kayo gapangutana sa mga forum or sa mga training, sa mga lectures, or even sa mga friends of friends lang, kung sabay mahitabo aning tao nga dili jud ka participate kanang bugoy jud gihapon kaayo. Kung sabay pwede nga buhaton sa ilaha kay hassle na daw kaayo sila sa program. Don't worry, and this is the reason why I want you to watch until the end, because I'll be answering to you the question about this kind of concern para malamdagan pud tang tanan. Okay? And by the way, my name is Dr. Junes. I'm a nurse by profession and a rehab practitioner by specialty. And before we move forward, again, another disclaimer, na tanan natong istoryahan diri is for educational and purposes only and is not intended to replace any actual scenarios or discriminate any victims or replace any complicated situations. Alright? So, going back sa ato ang question, no? With regards to the uncooperative patients, i-segregate na to siya into 3 parts. Number 1 is what happens if uncooperative pero padulungay pa siya sa rehab. Like, bago lang giserve sa iya ang court order and siya mismo ang hesitant nga magpa-undergo rehab. And then number 2 is if ongoing ang person's outpatient service, which is for still 6 months. And or if ongoing siya o ginatawag na itong aftercare program, which is for 18 months. And lastly, what if uncooperative ang person if currently ongoing siya sa iyang inpatient rehabilitation center? We will answer all those. So magasugod ta sa first one, which is padulungay pa siya magpa-rehab. Alright? So if you weren't able to see the video or the explanation about the process of rehabilitation for volunteers, no, or voluntary na scenario, you can always check my previous video. It has been explained there. But in the case of like a voluntary, no, what happens is that if wala gani balita ang korte, the court, if wala sila balita with regards sa imuhang case, walay progress report nga nadawatan or walay acknowledgement nga nadawatan nga gipasulod na sa inpatient rehabilitation kani siya nga tao, the court will question the lawyer, and if the answer is basically wala ni cooperate ang pasyente, the court will then decide either ipadakop or i-enlist siya sa PIDEA or might convert the case into a criminal case. Posible jud kayo na siya, no, nga tagaan na hinuog warrant para mapadakop jud ang usa ka tawo. So that can be a good example or scenario nga pwede nga mahitabuan. And again, it is still best to consult to a lawyer, no, with regards to sa ana nga klaseng happenings. Number 2, if the person has a criminal case, what usually happens is that mapasulod jud siya sa rehab center. Wala jud siya mabuhat, mapasulod jud siya sa rehab center. Not unless wala sila ni comply sa admission requirements na gi-request sa ilaha. Okay? Although again, there are pwede rin sila mapangitan ng pamaagi, no, in terms of mga X-ray, mga CBC, so on and so forth. Pwede rin na siya mapangitag pamaagi, but if in worst case scenarios nga wala sila ni comply, pwede jud kaayo nga ma-delay ang ilahang pagpasulod sa rehab center. And when we say delay, it means the longer, mas madugay pa ang iyahang number of years na mas spend noon na mabutang siya nga unnecessary spending of jail time, no? Tungod kay wala siya ni comply sa requirements. Or if not, posible jud kaayong dili man siya mahimo nga uncooperative, no, but posible kayo nga nasangit ang usa ka tawo sa iyahang drug dependency evaluation or sa iyahang medical consultation nga probably makonsider siya nga dili fit for rehab. Muna siyang mo-inform dayon ang rehab center to the court nga muna siya ang reason why they are recommending nga dili sa siya ipasulod sa rehab. Magpatambal sa siya kaya siya ipasulod sa rehab. So that should be a case. So again, for kanang padulungay nga cases for voluntary is either it's either the court will question or for criminal cases that ipasulod din sila sa rehab center. Okay? Number 2 is for outpatient service and for aftercare program. Somehow similar naman sila, no, kay ang concept yun ana is ipa-report sila sa center
They will have lectures, dialogues. They will have teachings or health teachings. They will have different approach, no? And of course, the drug test as well, just to see if hapsay ba ang dagan sa ilahang kinabuhi sa gawas. And if non-compliant kayo sila, when we say non-compliant, we are referring to like absina, no? Dili ka pakita sa ilahang reporting, or let's say daghan kaayong excuse or palusot para lang dili makaadto sa ilahang reporting. And siguro worst comes to worst if mag-positive gihapon sa drug test. If mahitabo ganina siya, it will fall under being uncooperative gihapon. What will happen is that the rehab center for the aftercare and the outpatient service will basically just send a progress report to the court specifying muna siya ang scenario sa pasyente and nahimo na siyang offense for quite some time, and then the court will then decide either they will have him do another rehab, an inpatient rehab kay dili man makontrol, or basin pud nga ilaha lang gihapon ipadakop and ipasuludan sa jail. That could be a possible scenario. All right? But then again, let's always remember nga kani ato ang court or the judge will always be the final say. Okay? It will be the judge's discretion kung ila bang ipasulod sa jail or ipabalik nila utro sa rehabilitation ng program. All right? So muna siyang mahitabo. Wait, so sorry. I had to cut you there. Anyway, do you happen to know anyone who's having issues with suicidal thoughts, depression, negativity, or just the bad side of everything? If yes, then I have 3 points for you. Number 1, just be a listener. You need not to be a good advisor for this, but just being there for that person and listen to him will already make a difference. Number 2, remember that silence can be therapeutic. You need not talk and talk, alright? Just be there, and that can help already. And number 3, if things get out of hand, you could always call the National Center for Mental Health. They have their own crisis hotline, and the numbers will be flashed below. And always remember that the National Center for Mental Health is very dedicated in delivering curative, preventive, and rehabilitative mental health services for all of us. And always remember that mental health is everything. Okay? And if you want me to talk more about this, please do not forget to click on the subscribe button for this channel. And now, let's go back to the video. So let's go to our third scenario. Ato ang third scenario is that what if uncooperative kayo ang patient tapos ongoing na siya sa iyahang rehabilitation. Now, when we say ongoing, it means na siya sa inpatient, no, resident na siya dito sa rehab center. But if we say uncooperative, meaning bugoy gihapon kaayo, gapangawat, gapanumpag, daghan behavior gihapon sa adik, gaka-maintain gihapon, gidormban siya or daghan ka siya bugoy nga linihukan, or let's say ni escape siya sa rehab center. What usually happens there is that somehow similar jud gihapon sa outpatient and aftercare program nato, wherein the case manager will be sending a letter to the court with regards to the progress of the patient. And ang content lang jud sa letter is if a patient is uncooperative or unsa bay mga binuhatan niya for the past few weeks or days, and the answer to that will still depend on the situation of the patient, and still with the final say is still with the judge. If ang patient is na siya ginatawag nga served sentence, meaning nahuman na niya ang iyahang jail time or na serbisyohan na niya og ayo iyahang jail time, it's really possible that the court will just inform the rehab center na i-extend lang ang iyahang number of days dira or pangitaig pa maagi nga para mahilot-hilot or para mo-participate din siya sa rehabilitation program. Okay? Pwede jud kayo na siya nga mahitabo. Or number 2, pwede jud kaayo nga mo recommend ang court nga ipabalhin na lang jud siya og lahi nga rehab center where it's more comprehensive, or if it's more stricter, pwede jud kaayo na siya nga buhaton sa himong reply sa court. And if in case jud nung wala siya probation or wala pa niya na human niya ang serbisyo sa jail, posible jud kaayo nga moingon ang court nga ipabalik na siya sa jail. Ipasulod na siya balik sa jail tungod kay kanang napaman po na siya kulang diri.
murag na pa siya dapat serbisyohan nga lahi nga kaso. Okay? That could be a possibility as well. Alright? And number 3, another possibility is that if ang concern is that uncooperative kaayo siya because of a kanang kalit-kalit bitaw nga nanggawas nga mga psychiatric behaviors like kalibang bisag-asa or kapangi bisag-asa or gastorya sa kagulingon or very aggressive na kaayo nga gapanumbag na siya bisag walay harm nga gibuhat sa yaha. In that kind of case wherein the report is provided to the court, posible jud kaayo nga mo inform si court sa rehab center nga maybe ang rehab center is too much for him, maybe he needs to be transferred to a mental facility. Okay? Wherein the program is somehow different and the approach is somehow different but mainly is very intended for that specific case sa iyang mental disorder. Posible yun kayo na siya. Okay? So, ayan. Basically, by the end of the day, ang korte jud ang naay tubag kung unsay dagan sa iya. It's either ipa-extend, pabalik sa jail, or kung unsa ba nga transfer nga pwede nga mahatag sa iya. Okay? So, hopefully naamoy natun-an for this topic. If you do have questions or concerns, feel free to comment down below. And do not forget to hit on the like button, the notification bell, and of course, the subscribe button if you find this video worthy. Okay? And again, always remember, sulay-sulay lang ta og gugma pero ayaw na jud. Ayaw lang jud og sulod og roka. Ayo-ayo diha. Hi. Ganun ba ka sa video yung nakita karon? If so, do not forget to hit on the like, share, and subscribe button. And of course, apila na lang po ang notification bell para at least ma-inspire ko nga magpadayon og buhat sa mga ing-ani nga klase nga videos. And also, maka-reach out ta og more people na gusto ma-sober, gusto maka-prevent og relapse, also maka-control sa ilang addiction, and syempre, katong gusto og peace of mind. Alright? Again, hit the like, share, subscribe, and notification bell. Take care now.